Sireka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Uyu munsi ni ku cyumweru ni tariki 17 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025 tugarutse muri studio rero kubagezaho amakuru ajyanye n'uko ibintu byifashe hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bice bimwe na bimwe byiriwe emo imirwano. Magingo yangaya turababwira ko hari n'ibindi bice urwanya b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira. Ibi rero nibyo tugiye kwerekezamo muri aya makuru hagiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tugaruke ku mirwano ikomeye yabereye ku musozi wa Kigongo. Turaza kandi kubabwira yuko abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bigaruriye ibice byinshi muri teritwari ya Warikare. Uraza kumenya ibi bice byigaruriwe, ndetse kandi uraza kumenya aho abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari muri bice bahungiye. Ni bice rero bya Buhaya na Banakindi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebere hamwe ibijyanye n'imirwano ikomeye yongeye kubera ku musozi wa Nyamitaba, hakaba hongeye kumvikana amasasu y'urufaya. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Muri teritwari ya Rucuru ni imirwano yongeye gukomera, ikaba amasasu yongeye kuhanahanira ku musozi wa Bunagana. Ibi nabyo turaza kurebera hamwe ko byagenze. ADF ya agabye igitero, ni igitero simusiga bagabye hafi yawo ikani muri Beni. Turaza kurebera hamwe icyo abasirikare ba FARDC bamaze gutangaza. Turaza kandi no kubabwira ko Kisangani indege yahitanye abarimo abofisiye bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, akaba ari indege yakoze agisida ikomeye cyane. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira kuri aya masaha. Birumvikana ni update izaho urugamba rwabereye uyu munsi, aho rukomeje kubera ariko kandi naho rumaze iminsi rubera, ndetse abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bakaba bigaruriye bimwe mu bice bikomeye cyane. Mwese rero nizere ko amuhari, nizere ko turi kumwe. Uyu munsi iri ku cyumweru, nizere ko mukomeje kugira icyumweru cyiza. Bagiye gusenga, nizere ko mwagize amasengesho n'amateraniro meza. Abari mu zindi gahunda namwe nizere ko zikomeje kugenda zibabera nziza. Abari mu buzima butari bwiza cyangwa butaboroheye, namwe twifatanyije namwe. Uhereye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukagera Johannesburg ni muri Afurika y'Epfo, ubwo harimo n'u Rwanda, harimo na Uganda, harimo na Kenya, harimo na Zambia. Ibihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika mwese tubahaye ikaze. Abari muri Canada, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Espagne, abari Norvege, abari mu Buholandi no mu Bubiligi no mu Faransa, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Twifuza ko mwagiramo uruhare mu kuyakurikira. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, turagusaba gukora subscribe. Wakora subscribe ukibuka no gukora kuri akantu kameze nk'inzogera, ni sinye dora notification kugira ngo butaha amakuru agera hano duhita tuyagushyikiriza. Ikindi, niba usanzwe hano, turagusaba utereke like yawe hasi aho ngaho. Ikindi kandi nyarukire muri uwo mwanya w'ibitekerezo, utwandikire utubwira uti merereye ahangaha, aho merereye ni muri iki gihugu cyangwa se ni muri aka karere. Aho merereye ndimo kubumva neza, cyangwa se ushobora no kuba utari kutwumva neza, nabwo itubwira. Hanyuma areka tubigenze gutya rero mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, reka anongere mbahe ikaze hanyuma rero ubwo ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe amakuru kagera kuri benshi. Uyu muntu witwa Irankunda guturuka Bujumbura mu Burundi Jambo sana. Hari umuntu witwa Nigena Elize ntago yatubwiye aho aherereye ariko nibura aragira ati turi kumwe. Hari umuntu witwa Peter Ndayizeye nawe turagushimiye watwandikiye tubwira uti turi kumwe. Hari umuntu watubwiye ati ni Gatega Bondo nawe turi kumwe. Hari abantu benshi mwese mwagiye mutwandikira mutubwira ko turi kumwe rwose mukomeze mugubwe neza cyane mukomeze no kugira ibihe byiza. Uyu wundi nawe hise twandikira yitwa nde aragira ati nitwa Ashia Mwirumubi ati imerereye mu gihugu cya Uganda. Abantu muri Uganda namwe yambo sana. Undi ati nitwa Kwizera Amerikiade imerereye Bujumbura Jambo sana abantu b'Ibujumbura. Hari undi watwandikiye nawe agira ati nitwa Emile imerereye Uganda Kampala abantu ba Uganda muko bye. Hari undi watwandikiye ati emerereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni bya Mungu bari menshi nawe ikaze. Undi nawe ati ndi muri Noru Kivu nawe yambu ikaze. Hari n'undi watubwiye ati ndi Goma nawe ikaze. Hari n'undi watubwiye ati ndi mu Burundi mwese abantu mwafashe umwanya wanyu amukatu garagariza ko muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV muri abantu babagabo cyane. Hanyuma rero reka twanzike n'aya makuru n'amakuru twanzikiye muri Kivu y'Amajyepfo ni mu mujyi wa Uvira. Turarebera hamwe bijyanye n'imirwano yongeye kubura kuri uyu munsi. N'imirwano yubuye hagana mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu munsi. Ni imirwano rero yabereye ku musozi wa Kigongo hagana ku isa moya n'iminota 10 zo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Imirwano yongeye kubura akaba ari imirwano kandi n'ubundi ngo yanabaye no ku munsi w'ejo. Hanyuma rero y'imirwano ikaba yongeye kubura hagati y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 aho ahazwi nko ku musozi wa Kagogo. Yes, ni Kagogo hapana Kigogo. Sorry banza haruguru navuze Kigogo. Ni ku musozi wa Kagogo ni muri komine ya Kavimvira ni mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma iyi imirwano rero ikaba n'ubundi yongeye gukomera ndetse akaba ari imirwano yatangiye hagana ku isa moya n'iminota 10 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeraga gutana mu mitwe n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Akaba rero ari imirwano bivuga yuko ngo yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje. Abatanga buhamya bavuga ko FARDC yagerageje gusubiza abarwanyi b'intare za Sarambwe ariko biza kurangira n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe babarushije intege. Hanyuma rero ibi bivuze iki n'ubundi ahangaha ngo haguye abantu batari bakeya dore ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo byaje kubahesha uburenganzira bwo gukontorora imihanda yegeranye kandi ijya ku isoko ya Munanira. Makuru aturuka ngarera akavuga yuko abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bagera ku 8 barashwe bagahita bapfa abandi bagera kuri 13 ngo bakomeretse. Akaba kandi ngo
n'abakuru b'amatsinda no kuvuga bamwe mu bayobozi b'abasirikare bakomerekeye muri iyi mirwano. Hanyuma rero ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa M23 biravugwa yuko ngo abasirikare bagera kuri 5 nabo bakomeretse. Aha bikavugwa kandi ko ngo hari n'abashobora kuba bahatakarije ubuzima kubera yuko iyi mirwano ngo ni mirwano yari ikomeye cyane. Ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC abasirikare bagera kuri 4 ngo bafashwe matekwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ni mirwano rero bivuga ko ngo yakoreshejwemo intwaro ziremereye cyane za rapidi zakoreshejwe za AK47 zakoreshejwe, ndetse kandi aha muri mirwano abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bahatoraguye cyangwa se babashije kuhavana amakarito agera kuri 6 y'amasasu. Hanyuma rero ikindi kandi ngo bahatoraguye icyombo cyangwa se radio ya communication imwe. Ni mirwano rero bivuga yuko ngo yari ikomeye ku urwego rwo hejuru cyane. Magingo yangaya n'ubundi amasasu ngo akaba akomeje kumvikana muri ibice, gusa ibijyanye n'urugamba rukaba rwagabanyije umurego. Reka noneho aya makuru tuyerekeze muri teritwari ya Walikale. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye ibice bikomeye cyane aha muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bimwe mu bice rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye n'agace ka Buhaya n'agace ka Banakindi. Ibi bice abarwanyi b'umutwe wa M23 babyigaruriye nyuma yuko aha muri ibi bice ku munsi w'ejo habereye imirwano y'inkundura, n'imirwano yirije umunsi wose, bikaba rero byaje kurangira n'ubundi y'imirwano yabereye mu marembo y'umujyi wa Pinga irangiye. Abarwanyi b'umutwe wa M23 babashe kwigarurira ibice bibiri bikomeye cyane n'agace nyine ka Buhaya nk'uko nari maze kubibabwira na Banakindi. Kugeza ubu ngubu rero aha ngaha n'ubundi ibintu ntago byari byajya mu buryo neza, kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 nubwo bigaruriye ibi bice mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu marembo y'uyu mujyi wa Pinga indani. Ubu icyo nakubwira nuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR, ubu bose bahungiye muri uyu mujyi wa Pinga indani. Bakimara guhungira muri uyu mujyi wa Pinga indani rero abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bahise bahita bashyira ibirindiro mu bice biteganye n'uyu mujyi wa Pindura indani. Ibintu rero bikaba bimeze nabi cyane indani muri uyu mujyi wa Pinga, kubera yuko n'ubundi amakuru aturuka ngaha aravuga yuko ngakomeje kuba akaduruvayo, kubera ko abarwanyi benshi niho bahungiye, abaturage benshi niho bahungiye. Ngibyo rero ko byifashe aha muri ibi bice. Kandi bikaba bivugwa yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi aha naho bongeye kuhigarurira, ndetse bakigarurira n'intwaro zitari nkeya abambuye abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Congo. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Haravugwa imirwano ikomeye yabereye ku musozi wa Nyamitaba. Aha ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mirwano yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni mu karere ka Nyamitaba, ni mu murenge wa Kibuwa, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Nimirwano bivuga ko yatangiye hagana ku isaha y'isayine n'iminota 5 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi ubwo barwanye umutwe wa 23 bongeraga kwisanga mu mirwano hagati yabo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC kuri uyu musozi wa Nyamitaba. Nkuko amakuru aturuka muri bice bivuga abarwanye ba FARDC ngo baje guhangana bikomeye cyane n'abarwanye umutwe wa 23 ariko ngo biza kurangira abo ku ruhande rwa leta ya Congo babaye nk'abagiye inyuma, no kuvuga ngo babaye nk'abasubira inyuma, hanyuma abiza kugeza ubwo n'ubundi abasirikare ba leta bayabangira ingata, ndetse ahangaha ngo bahasize ibikoresho bitandukanye kandi byinshi. Amakuru aturuka ahangaha avuga yuko abo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC abasirikare bagera ku 10 barashwe, abagera kuri 12 bagakomereka kuri uru rugamba, naho ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa 23 nabo ngo bakomerekeye abasirikare bagera kuri 6. Abafashwe bunyago rero n'abasirikare babiri bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bafashwe matekwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Ahangaha kandi abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye kwavumbura intwaro zirimo imbunda zo mu bwoko bworoheje, bivuga yuko atari nkeya cyane. Ikindi kandi ngo ahangaha abana havanye grenade zigera kuri 6 ndetse na chargeri 19 zitandukanye. Nimirwano rero yari komeye cyane muri ibi bice. Imirwano kandi yari ifite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, gusa kugeza amagingo yatuvugana amasasu akaba akomeje kugenda yumvikana muri ibi bice, nubwo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo barimo kunyuzamo, bamwe bakayabangira ingata bakiruka bagahunga, ariko n'ubundi ngo barimo kwiruka, hashira kanya bakongera bakarasa, ashira kanya abagaceceka, gutyo urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Reka noneho twerekeze muri Rucuru. Aha muri Rucuru naho tubabwire yuko ibintu byangeye gukomera, ibintu byaje gukomera ku musozi wa Bunagana, ni muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu hagana ku isaha y'isa 8:20 mu gace ka Bunagana n'ubundi hongeye kumvikana amasasu, akaba ari agace gateganye n'umupaka wa Uganda. FARDC ikaba rero yarongeye gukozanyaho n'abarwanye b'umutwe wa 23 muri ibi bice. Abaturage bavuga ko abo ku ruhande rwa 23 bongeye gukozanyaho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Ibintu bikaba rero byaraje gukomera, gusa ngo iyi mirwano nago yigeze imara umwanya munini kubera yuko n'ubundi ngo byarangiye abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Congo abarekuye imbarutso, hanyuma rero imirwano iza gusa nihosha gutyo. Mu minota mike imirwano rero ngo yahise ihagarara, biza kurangira rero n'ubundi abarwanyi bo ku mutwe wa 23 abasigaranye uyu musozi wa Bunagana, ni Bunagana hirya se umusozi wa Bunagana, ndetse bahita ngo banahashinga ibirindiro byabo. Abantu bagera ku 9 barasiwe muri iyi mirwano, akaba ari abantu 9 cyakoze ntago uri bumbaze ngo
se aba 9 nabo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC cyane nabo barwanya umutwe wa 23. Amakuru aturuka hanga avuga yuko aba asirikare bagera ku 9 bose bishwe, abandi bagera kuri 15 bagakomereka n'ubundi muri imirwano ikomeye cyane. Muri iyi mirwano kandi biravugwa yuko ngo hongeye gutoragurwa ibikoresho birimo ahanini imyambaro ya gisirikare, ni imbunda zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa AK47. Ahangaha kandi ngo hana atoraguye amasasu, akaba ari amasasu ndetse na grenade bitandukanye. Reka noneho twerekeze kuri iyi nkuru ivuga yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC bamaganye igitero cy'abarwanyi b'umutwe wa ADF, ni igitero cyagabwe hafi ya Oisha. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zamaganiye bikomeye kuri iki cyumweru ibitero biherutse kugabwa n'abarwanyi ba ADF mu karere ka Beni mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho abaturage batari bakeya bishwe mu ijoro yo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru hafi y'agace ka Oyika. Mu itangazo FARDC basohoye bageze bati abasirikare ba ADF bamaze gusunikwa kure kandi bahungabanywa n'intsinzi ingabo za leta zimaze kugira ku rugamba, noneho batangiye kwibasira abasivile mu rwego rwo kwihorera. Ibitero byibasiye imidugudu itandukanye igeze hafi y'umujyi wa Beni ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hakunze kugaragara ibikorwa by'urugomo byitiriwe abarwanyi ba ADF, umutwe ukomoka mu gihugu cya Uganda ushamikiye kuri Etat Islamique. Nta mubare wemewe ku mugaragaro uratangazwa kugeza ubu ngubu, ariko amakuru y'abaturage avuga ko hari abaturage benshi bishwe, bamwe bakaba ngo baricishijwe intwaro z'inkota cyangwa imihoro mu buryo bwuje ubugome bukomeye. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyongeye kwemeza uruhare rwacyo nk'ingabo z'abaturage, inavuga ko izi nshingano izihawe ni inshingano rero ngo zo gucyura cyangwa se kugarura umutekano no kurandura aho abarwanyi ba ADF baherereye. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda abizamba muri bice. Tubibutse ko uyu mutwe wa ADF uheruka kugira gutya ukirara mu baturage abari barimo gusenga ikabica ahitwa mu gace ka Komanda. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda abiyobekana. Umuryango w'abibumbye kugeza ubu ngubu ukaba ufata ADF nk'umutwe mu mitwe ifite ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeye kurusha indi mitwe yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bashinjwa kwica abaturage ibihumbi mu myaka 10 yose ishize. Ni ibintu rero bikomeye cyane, ni ibintu kandi bibabaje cyane. Reka noneho twerekeze Kisangani tunaza tujya ku musozo w'aya makuru twabagezagaho. Kisangani, impanuka y'indege yahitanye abantu 6 barimo abofisiye b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kuri uyu wa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka, abantu 6 barimo umusirikare mukuru wa FARDC, umugore we ndetse n'umurinzi we bapfuye bazize impanuka y'indege yabereye ku birometero 34 uvuye Kisangani ni mu ntara ya Tanzania.
ni mu ntara ya Chopo sorry nari mvuze mu ntara ya Tanzania, ni mu ntara ya Chopo muri Kisangani, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko umwe mu bagenzi barindwi bari muri iyo ndege yarokotse nubwo indege yangiritse bikabije cyane. Amakuru avuga yuko icyateye iyi mpanuka y'indege nto kitaramenyekana kugeza na n'uyu munsi. Mu kwakira umwaka ushize abandi basirikare babiri ba FARDC barapfuye, undi umwe arakomereka. Ni mu mpanuka ya kajugujugu ya gisirikare yabereye ku kibuga cy'indege cya Ndoro, ni mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe indege yashwanyukiye ku kibuga cy'indege cya Ndoro, ariko n'ubu ngo ntabwo haramenyekana cyaba cyarateye iyo mpanuka. Ngibyo rero ko hirya no hino ibintu byifashe. Nongere mbashimire cyane mwe mukomeza kubana natwe, mukanatugaragariza ko muri kumwe natwe, mugenda muterekaho like, rwose mugenda mukubitaho akantu ka like, mutwemerera amutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Reka mbashimire cyane mwese, mbifurize kugira ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza aho muherereye. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Nge nitwa Umukada. Hanyuma rero mwese bye, ciao ciao.